Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR ngai thla anga chhar tu sil CHHUAN. Serchhip District Badminton Association BUATSAIH TLASIK INKHELHPUI sangni somni pakhat chu Serchhip Indoor Stadium a khelmek ani. Serchhip District Badminton Association BUATSAIH TLASIK INKHELHPUI sangni somni pakhata hian Serchhip District Khoshangshang Serchhip Thenzol East Lungdar Bungtlang Buangpui le Keichumachangin Badminton Club som patni antela tournament hi nimina changkhan chanin zirtop hian final khelhman tura BUATSAIH ani. Tournament a hian age group shang kum kon hnuai lam atanga kum somnga panga chunglam thleng category somhnia in elna BUATSAIH ani. Serchhip District Badminton Association hian karle lepek hian Mizoram Badminton Association BUATSAIH state level junior in elna lian ber MBA junior ranking tournament athleng don boka he tournament hi aizol khopon lama voi khat nga na turni in kum som panga hnuai lam in elna tur ani. Mizoram State Boxing Championship voi somli panhina chu Serchhip Boxing Hall a TLUANG taka khel mek ani. 42nd Mizoram State Boxing Championship hi Nimin Khan Puti Jela Nuntluanga Honorable Minister EF and CC Law and Judicial chuan Serchhip Boxing Hall a ahonga ahonna in khoma minister hian zofa te hian pathian zara ma kan son na sato hle a chuti rual chuan mitam tak thinlunga namdang te tluktok lova in shiatna en sanate in ngai hniam na le chu lova namdang te za a mani namza puina thinlung nei kan latamin kashia a boxer ten sportman thinlung puchunga khovel namdang telaka chungnu na thinlung puturin le zoram mipuite tana mashwai tu ni turin kachadu chewani ti in afui ani. Khwalza omputi si pachunga vice chairman sport and youth services board po in thu soyin voitam tak Mizoram ming ti chato tu boxing association te malak na te sarkarin theito pachwa puizel don ti asoibok. He huna hian Pukumar Abhishek IAS Serchhip Borsable organizing chairman ni bok po in thu soyin khwalian le khwalza omtele 42nd Mizoram State Boxing Championship sangni somni pakhat a hlotlin theina na thoktu te zongsong chunga lom thu asoya boxing a Mizoram in theina sang tak anei ti shereng chunga chalai te anin BUATSAIH deu achul hle ni asia thu atarlang bok. Tun Mizoram Championship a hian district pakwa changin boxers a somli panga an fuan khoma category somli pahnia in elna nei turni in hnek za somruk omtura duan ani. Team champion le best boxer te thlan ani anga ahonna inkhom hi Serchhip District Boxing Association President Pukap Lena Pachuawin akai shwaya Mizoram Boxing Association IO in an Senior Vice President Pu Evlalni engan thu soina hun ahmang bok ani. Mizoram Journalists Association MAMIT District chuan Serchhip District lo in Agriculture Department malakna le hmun poimo shang te tlo in an ZIRCHIANG. MJA MAMIT District member pasari te chuan Serchhip District chung tlo a ZIRCHIANG turin nimin pia khan Serchhip ron thlengin Agriculture Rest House a DAO Serchhip District in alomi khwal ani. Nimin khan Serchhip District Agriculture malakna shang vaimim herna hmunte dal herna hmunte le paragliding site te antlo a voin lama Thenzola Vetifarm te tourist attraction site shang vantong khotha dilpui le zorin bin china hmunte antlo boka MJA MAMIT team te hi Serchhip District MJA ten lo choi omin zan ina zanria an kilpui don bok ani. Serchhip SP chuan PNVC HUAM chunga kongkhari ani tur thu chwa asiam. Pu Stephen Lalrin oma MPS Superintendent of Police Serchhip District chuan ni somthum thlasom pakhat sang hi somni pakhat atanga manchan turin PNI venga roadblock apuanga PNI veng Serchhip VC HUAM chunga pu H Rauliana PNI veng in Bulkalvar chu siamchat ani dona wangin ni somthum thlasom pakhat sang hi somni pakhat atanga ni som pakwa thlasom panhi sang hi somni pakhat thleng hian MV Act 1988 Section 115 na le Government of Mizoram notification in thunei na apekangin roadblock atan apuang ani he thu pek hi ni somthum thlasom pakhat sang hi somni pakhat atanga ni som pakwa thlasom panhi sang hi somni pakhat thleng man ani ang. District Urban Development Officer Serchhip chuan khopui fai in elna ending na kalmeka MIPUITE HNENA NGENNA hetiang hian asiam.
Mizoram khopui fai inti siakna sangni somni pakhat endik na chu voin December ni khat sangni somni pakhat atanga December ni somthleng hian nei tur ni in endik tu ten district capital le khopui dangte endik na an nei chan meka hemi atan hian TLASIK pui MCS Serchhip district urban development officer chuan village council te NGO shwai tu te le khotlang MIPUITE mani zone chewa ma lo la a mani ram INKHELHPUI le a che vel le kongpui dung te fai taka lo enkol turin angen ani nimin khan NGENTIANGA HELIPAD SIAMNA HMUN tur tlo in engineer lalrin omale civil aviation how to ten NGENTIANG antlo Mizoram Assembly Deputy Speaker Engineer Lalrin omale tuikumbial tu MLA ni bok chuan abial chunga zinin NGENTIANG HELIPAD muntur enin Civil Aviation Deputy Controller Pulal Sangpui GAD tenen ahmuna kalin thilchu shang te buai puin hun an manga Engineer Lalrin oma chuan tunai khovel changkang zela le rig room thila an man changkai theitur an nei theitur chu lom om ati a changkai taka an man theina tur le mani ta anga enkola ramngo ti chereu lo zonga man thiam achul zia asoya helipad muntur hi abul channan MLA fund atanga tho chan ngal ani tur thu asoi bok ani Civil Aviation Deputy Controller Pulal Sangpui chuan helipad an nei theina turin bial tu MLA tenen theitop an chwa tur thu soin malak ngal ani tur thu asoi bok ani NGENTIANG VCP pu Felix Vanal Fila chuan khotlang hetiang taka mangai tu thokrim le tuikum bial mangai MM2 MLA kan nei hilom om anti thu soin tuna Joint Action Committee YMA MUP MHEP VC tingen na hi hlotlin na kan mungal vat tur chu lom om ati hlebok ani Deputy Speaker Engineer Lalrin omale Civil Aviation how to te hi MNF tuikum Block President Puti Lal Sang Zwalale Party mi chanem takin an choi om ani KOLASIB DC chuan reng te contribui lum kong PMGSY manga siamek chutlo in hunrei tak na thok mu malova om chu angai mo thu asoi KOLASIB DC Dr. H.L.Thlang lian chuan PMGSY hnuaya reng te contribui lum kong siamek chu tlo in na thok mu malova hunrei tak om chu angai poi mo thu asoi ani reng te contribui lum kong siamek kilometer som pathum point panga panhi athui hi PMGSY hnuaya PCC flooring in seng nuai sang ni somni pariat point bial pathum seng siam tur ani a contractor mi panga Colin Lal Sangpui Lower Zarkot Aizol Lal Parmoy Hlim En Aizol H Sab Thanglian Chaltlang Aizol Pilal Biaka Zonuam Aizol Lal Chungnunga Durtlang Aizol ten thokin DRPA alandanin September sang ni som pariat atanga thochan ni in kumkhat chunga zo tur ani ama ero chu vo in thlengin he kong hi siam zo alani lo ani contractor te hian a hun chunga an zo man lo awangin chumli vel cheu hun po seisak ani to a KOLASIB DC in atlo lai po hian hun chen khata chuan na thok tu an omu mal lo ba ka na thon man ruat choppo a omu mal lo bok ani KOLASIB DC chuan he kong hi tho mu mal lovin a omna arei to lutuka kumin chunga na zo turin contractor te po meeting nei pui to ani a kumin chung po in na hi zo thei ani don lo ti achian thule mun chen khat ero na chataka tho ani lain mun chen khat chu tho mu mal ani lo wangin na mu mal taka tho ani theinan contractor te office a kawa soipuin malak na chak zo ka kalpui ani tur thu asoi ani KOLASIB DC hi PWD KOLASIB Division EE Engineer Vanlal Muanafa nai le reng te kon khotlang shwai tu ten an choi om ani YMA Chan Mari Branch na thial chuan final le thiang hlimna konga malak na an kalpuina a veng chung cheimoinan an veng ming put chan chan kaplai lim an siam chu puje ro thanga School of Agriculture Science Principal chuan a hong hemi puala inkhom toy nei hi pubilal remsanga President YMA Branch Chan Mari chuan kai shwayen khwalian pujero thanga chuan veng le khoming put chan tam tak chu achunga cheng zinga po shelo an om chin layen Chan Mari veng na thialin an veng ming put chan le a shelo te po in an chui zom theina na tunma sipain chan an ka na hmun ngeya chan kap lai lim an siam chu tha ati thule nakin zela chang 30 tan po ngai tuan na siam sak tur thu soin Chan Mari venga masona tam tak kan mu a chungzinga ro pui ka ti chu khotlang MIPUITE ril ru na sataka achang ti alang hi ani ati a
veng le khwanom na chu a hmun ma le pian sia a in nga lo thu le mishing te awanga nuam le nuam lo mai ani thu soin puje ro thanga chuan in le lo kalkong te ai ma hian a chunga seng te su khlek adik chuan among bera po omila veng nuam ani zel ani atibok na thial sau 3 VCP pukel rem liana po in faina konga chan mari khotlang malak na kal zela anveng ming put chan chan ka blai lim siam ani chu lom om ati thule kong shang shanga MIPUITE ngai to na an seng na sa hle ti alantirin asya thu asoya faina chu midang te ti tura dalawa mani in nun pui zel turin MIPUITE atsa bok ani wai me chan mari branch na thial bultuma anveng ming put chan ka blai lim siam hi anveng tlangwal panni bilal chanpui le lal hlupui ten cement manga an siam ni in thlani chung velin an peifel ani Mizoram Governor Sri Kampampati chuan MPSC member atan puwanlal tlana chu voin khan alalut voin chuma khan Durbal Hall Raj Bhavana Governor Hari Babu Kampampati chuan puwanlal tlana Chief Engineer retired chu member Mizoram Public Service Commission MPSC atan rin omna thu tiam tirin alalut MPSC member tharlak luna hi P Renu Sharma Chief Secretary chuan kai shwain he huna hian member MPSC atana pu wanlal tlana ruat ani na lekha chhiar chhuaka hemizo hian Governor Hari Babu Kampampati chuan pu wanlal tlana Chief Engineer retired PNED chu rin omna thu tiam tirin member MPSC atan alalut ani pu wanlal tlana hi purem kunga le pichal nga ki te fa pasari zinga pangana ni turin kumsang khazakwa somruk pakhat khan alopianga tuna hian anupui fanau tenen tui khwatlanga an cheng mek ani puwanlal tlana hi sarkar na atho lain mirin tlak tak na thok chale sarkar na thok poltana tholok tak ani a MPSC a po hian ami khwal lo hle a voitam tak group A recruitment interview ate expert atan alo chutto ba ka exam question paper te po alo duang photo bok ani Agricultural Technology Management Agency Serchhip District BUATSAIH voin khan ramlai tuya panha chindan le enkoldan farmers training nei ani Serchhip District chung khashang shanga changa farmers thanswale Serchhip atma staff te ramlai tuya kalin panha chin le enkoldan training aneya resource person atan pu RK dola ramlai tui khwaman ani a ramlai tui YMA hola resource person hian PowerPoint presentation manga training hlok tak apek nuwa ama panha hmuna kalle in heta hian practical a inzirtirna nei ani a panha chinna turlei song boldante azamna siam dante thingkunga zamtir dan le huan pal anga zamtir dante achicha thlan swadan primary vine le secondary vine shachan theidan le poimo nate nadna chishang shang om theile enkol dante chipchiar taka inzirtir ani farmers ten hlok khlak anti in lomom anti hle ani Voin khan 60 Battalion BSF 10 Rising Day sangni somni pakhat anmang Voin December ni khat hian 68 Battalion Border Security Force adongzol Serchhip te chuan andin champha voi somnga pasarina an battalion huna anloma dongzola inbun mek 68 Battalion BSF te hian cultural program le inti hlimna engmosa te mangen andin champha hi anlom ani India ram hun shang changa kalkhom sipaiten anmani namzia pholang thei zaile lamte entirin mizo namlam le zai shang te kei chungkhwa changa cultural team le zai thiamten an entir ba ka inti hlimna dangtenen hun an mang he huna hian pu Vinay Yadav commandant chuan thu soin Border Security Force 10 ram ri ven himna na chuan taka anlo thoto dan le BSF poimo na te atar langa an thopui ramtana martyr zongsong te zana chibai bukin ramtana an inpek na chu an thenghil to ngai don lote atar lang ani pu Vinay Yadav hian an Rising Day telpui tura an somkal khom tele ke chumkhwa changa telpui tu te chunga lom thu asoibok ani tlaila marwai tuinai tak an kil hausui ani Indian Women Christian Movement in an member B.SANGKHUMI Padma Shri Adon Lompuin Thilpek an Lan Indian Christian Women's Movement ICWM Mizoram Unit chuan voin December ni khat sangni somni pakhata kalkhom chuan
an member PB Sangkhumin choi moina Padma Shri adon lompui nan thil pek an hlana pilal pian thangisha sel president chuan Christian Kaushan Paul shanga meiche inzom khom Paul ICWM chuan an member in India ram choi moina ro pui Padma Shri adong chu an lompui zia thu soyin Dr. Er.LALRINAWMAN te in PB Sangkkhumi chanchin toy asoya Padma Shri PB Sangkkhumi chuan ICWM in an lompui na awangin lom thu asoya hei hi kan zawaya kan thora ani ti in asoi ani katizom kha chanchinthar kan ti chwa theide chu ani e